ito. Tay di lang kalman nga intanagama mo. Dagus mo meten nga ibagata ayat mo. Idinto tadyak pa'y unay amo ting kakatatao. Di ka man manar sa iru, manul sulisog o manungko. Tama karig na kadagita buladas mo. Taday takunam asyak tipit-pitik ta pusom. Nu idi lakalman nakita ka nga daka agbay mo. Dakay alalaki fuera de los buenos. Agayat kayo inaangam